O zloupotrebi dece govorilo se danas i na tribini u osnovnoj školi Ljuba Nešić u Zaječaru pod nazivom Sveobuhvatni pristup zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu. Ovom prilikom stariji osnovci saznali su kakve sve opasnosti vrebaju na internetu i kako se zaštititi. Projekat je realizovao Timočki omladinski centar u saradnji sa fondom B92 i organizacijom Spasimo decu. I pored bezbroj lepih stvari kojima deca mogu da upotpune slobodno vreme, ona se ipak posljednjih godina najčešće odlučuju za internet, najviše za Facebook. Međutim, mnogi od njih i ne znaju kako pravilno da koriste ovu društvenu mrežu. Važno im je jedino da se takmiče ko će u svojoj listi imati više prijatelja, pritom nemajući pojma s kim zapravo stupaju u kontakt. Pitanje je da li su mlađi korisnici ove savremene tehnologije imali priliku da se susretnu sa opasnostima koje vrebaju pri ovakvom načinu komunikacije. Poznajem puno osoba koje su imali. Na primjer, šta je to bilo? Pa uglavnom bile su stvarno neke poruke ili na zid pišu neke neprijatnosti stvarno. Da li si ti doživjela neku neprijatnost? Nisam nikad. A neku u tvojoj okolini? Da. Jeste, kakvu neprijatnost? Pa pretili su me na Facebooku. Anketa rađena pre godinu dana pokazala je da deca malo znaju o pravilnoj upotrebi interneta. Po rečima Biljane Grujić iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod dece iz Novog Sada, ono na što posebno treba obratiti pažnju prilikom korišćenja najposjećenije društvene mreže Facebooka je... Lični podaci se ne ostavljaju na internetu. Drugo pravilo jeste, koje važi posebno za devojčice, sastanci sa nekim koga ste upoznali putem mreže, znači putem interneta, nipošto ne smete da idete u stvarni svet sa njim. Znači vi ne znate ko je sa druge strane računara. Treća stvar, fotografije. Znači opet kažem devojčice, zato što su prosto to neka kategorija dece koja više koristi i više u nekom većem riziku su nego dečaci, jeste da fotografije se ne kače na internet. Projekat Sveobuhvatni pristup zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu samo je jedan od načina kojim se deci približava negativna strana korišćenja interneta. Trudimo se da im objasnimo da budu veoma oprezni kod korišćenja interneta, jer s neke druge strane dešava se i pedofilija i vršnjačko nasilje, znači verske sekte, trgovanje decom, jer deca to sve shvataju olako. Projekat Sveobuhvatni pristup zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu realizovao je Timočki omladinski centar u saradnji sa fondom B92 i norveškom nevladinom organizacijom Save the Children.